Twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Brown Entertainment. Uyu ni umwanya rero tugiye kubagezaho amakuru twizeye ko muba mudukurikiye muri impande n'impande. Ubwo ni mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, kandi tubasaba kugenda mukora subscribe kugira ngo ibintu byacu bigera kure. Kuri uyu munsi rero urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza urimo kuburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo rwongeye gusubukurwa ku itariki ya 15 Nyakanga, maze ahakana ibyaha byose aregwa. Uyu nguyu Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranweho ibyaha bitandatu birimo gushiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho, n'icyaha cyo gukwirakwiza cyangwa se cyo kwigaragambya. Leta rero, ubutegetsi buriho nta bundi ni ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu ni umwe mu bantu bahangayikishije u Rwanda. Akimara kumenyeshwa ibyaha aregwa, yavuze ko mu myaka 3 yahamagajwe n'inzego z'umutekano zimubaza ku byaha n'ubundi akurikiranweho. Icyo gihe dosiye ye yashikirijwe cyangwa se yoherejwe mu bushinjacyaha bwifashishije ingingo yayo ya 42 y'itegeko rigena ububasha bw'ubushinjacyaha, busanga atari ngombwa kurega uyu nguyu Ingabire Victoire. Abajijwe nimba yemera ibyaha akurikiranweho, yabihakanye avuga ko atakwifuriza inabi u Rwanda. Yahise atanga inzitizi z'uko urubanza rutakwakirwa kuko yagejejwe imbere y'urukiko habayeho kwivanga kw'abacamanza mu mikorere y'ubushinjacyaha, kandi bihabanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Ingabire Victoire yarezwe ku byaha bifitanye isano n'urubanza rumaze imyaka 4 abaregwa batawe muri yombi, kandi abakekwaho bakaba bamaze umwaka baburanishwa n'urukiko rukuru rwa Kigali. Gatera Gashabana umwunganizi yavuze ko hari hashize imyaka 3 Ingabire Victoire Umuhoza abajijwe kuri ibyo byaha aregwa. Dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha busanga atari ngombwa kurega Ingabire Victoire. Yavuze ko ingingo y'106 y'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha yashingiweho igaragaza ibintu 3 by'ingenzi, birimo ububasha urukiko rufite bwo guhamagaza abantu cyangwa se ibyitso mu rubanza mu gihe rusanze hari ibimenyetso bishinja, rutegeka ko hakorwa iperereza. Yavuze ko kuba urukiko rwarategetse ubushinjacyaha gukora iperereza rutategetse ko ahita afungwa nk'uko bwahise bubigenza. Ubushinjacyaha bwavuze ko inzitizi zitangwa nta shingiro zifite kuko urukiko atari rwo rwategetse ko Ingabire Victoire akurikiranwa afunzwe cyangwa se adafunzwe, kuko biri mu bubasha bw'ubushinjacyaha. Bongeyeho kandi ko urukiko rwasanze hari impamvu Ingabire
Victoire atumizwa agafungwa, kandi ngo byarakozwe ndetse byarakurikijwe n'amategeko. Urukiko rwavuze ko inzitizi zatanzwe zizasuzumirwa hamwe n'impamvu zikomeye z'ubushinjacyaha burega Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bakomeje guteza umutekano muke hano mu gihugu cy'u Rwanda, ushaka guhirika ubutegetsi, udashaka kugira ngo ubutegetsi bwa perezida bukomeze. Niyo mpamvu rero abantu nk'aba tuba tugomba kubamaganira kure, kugira ngo natwe tugire uruhare mu gukomeza u Rwanda rwacu no guharanira amahoro. Njye mwabanye rero nitwa The Brown nk'ibisanzwe, iyi ni The Brown Entertainment. Tuzongere dusubire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, naho ubutaha rero turabakunda cyane, n'ayandi makuru agiye atandukanye tugiye kujya tuyabahereza kandi ku gihe.